Ebuku loko Serere nesi Lolo Abu Etolot Aseo kanwa sekuna ingarenon lo ebuna boikin Ebuku ngon kotomai rabet Aseo ngin nada iwadi kauna ase akale dolete ilukumina kaisara luongon akwote una kaisa kanya ngon aluongon nesi ebolobolo ete abolobolo kikat Luimori Altos Alice Alaso Emmanuel Eratu Emmanuel Omoding Martin Ongurucho Keda Philip Ouchur adobe swambo le salidoni kapengare no anyu the town council achapo kapo chapa Egiari aijana kin oje support le buna neja pugat na NRM etachela kituku ikoroje tana itoziteso opona mea sikoro moja ituku opoteso na ikisage unaijara keze pone kesiboni ibi anobuna pugani ebo tacha iteso kira kituku edolo bia ntunga iwadi kaun elisilo bwo lomu ekipita itunga ichupu akoro akoke nesu de no bi le mari chano Serere ade Mamsi kwa fichango bo apuna bo Uganda akasi sera manda kwa fichango bo yarama abina ngesuroi etawolo poto sona exisi papa kake de totoka desanya kumoda ajarukero kokabe mula outa sa yarama bato lokabe ajaruje jena ngiborena mina igurie sa kweso kiere ne ngeselo mutor totoka arenga cheni kus because buketa totoka ne no buakol obore polo ne rufasa morutu emanyuta itotoka angaro lio itoro jo jamane ni banda otuborjo Pamongarai Emmanuel Eratu dopet koto mangun lwebolobolo ete ngesida mai kit Aseo na Lolo kwape na ada mam arai na chuta lose jok kwape da motori kirora aseak iche koto mo register ikidio kabalos adeparit enambalo itunga lwe chakete mamerai nebon abur asilang alengo aboiso mipu so atekere nyesa tunis ne jai ide pone ngoni nyesa koko atarilu Aseo tango doi lode polokit aina petanu Aseo kotoma upate loka NRM ngesi keuntebe ekapakina kesi ajinebe abuan kotoma ticket naka NRM nesi ebuni aikekeun kotoma Aseo kangin. The only point we had in Abur or Dodoko, the ballot box was not sealed. And this is what we said to Electoral Commission yesterday, that those ballot boxes should be sealed, because the other time there was swapping of ballot boxes. When our candidate was winning in other areas, they had ballot boxes somewhere else. That was the only thing, but good enough, they've listened, and they sealed the ballot boxes with where about 20 people had voted. And the same has been in another polling station called Olimio. No, not Olimio. Olimio is here. We have actually had two polling stations with that problem, Abur and Ashilio. And Ashilio here, there was no complaint. People started well. And I think I'm okay. Ebuku Serere nesi tolo si Aseo kanwa burokin Bishop Patrick Okabe loda abu kotwana kotoma akangas na emotoka ukarulu atubor na woti no lote joko keda na pakina nyeke dio cheta jo na rejiare goro kote katamu mamu no sikero jo na pakina pa kisi tuakeri we na re do petungane nyesi ko to mamera bitunakere tubeti do petungane aina petano Aseo kese apotu ogeunos atupuruchuna lodo kotomo temwan luegitigita Ebuku Serere Gabriel Esiku Kanuka TV East o district talo Serere